Hello, Montina kanami tele kabivar soho. Tuni phanin hichiwa si lhobum thing cham chanela. Konin karbe anglong thu sim le karbe anglonga emite din mun karbe anglonga emite thu sim anangai ki nute. Hinasei pan tangi karbe anglong hi British te khanglain Mikirus nativin hichichu mengchagam anati naw hi Karbite hi Mikirus di in mengcha tin na ko jibin hi ahin la ma ho hong chi do pha nu bin karbi tin aki khial do ta bin hi ichulai pha na chun emi mu zapa chu thinglang lang anapi ubin Mikir karbi pa chu phai cham lam se hi anapi bin hi chulai chun emi mu zo la chun sai zanga pu si jengul zong anap sai jang lang sa ya pu si jengul zong anapangin hi emi mu za hola chun chule karbe anglunga emi te hin gam inadel the naw right na nei naw chu singaso na pa na deupa ni in ahin la 2003 a ama ho to gam nei te to kiboi na hung machun singason lang anikida hlatan hi chu karbi anglunga dinga gam phat na pen gam anahi tan hi chilanga chun hojong natam hojong analo thing thejin in jong natam thejin mi jong ani in chang thejin mi hiam hindan hojong an hoi thejin mi hiam chu ngai lu anaki ngai lu thejubin hi hechi lai phan ho boinu masang vela chun emi voters natam ji in emi ten MGC MLA jong nate no bin hi cha chun MLA khatve tam khat emi te na kai kha bin he bang chun MGC jong an kai kha bin hi hetlai pha na MLA an kai chu hi le pu khai song gui te na in MGC an kai chu hi le pa kap gin vai phei an hi chule Manipura kona Manipura dinga and the first tribal MLA woman in Manipur from Piling Janing Gangte Piling Janing Sitlo Gangte Amazon chu anako uvin MP na te sa uvin hinla MP chu emite ibu nun azolo hilzi in analol hingzo tapo bin ahi ahin la MLA MGC ho bang chu vote MP ho sanga atam ngai lo ji in emite vote le le akai kai hi lo bang win anitam inatam thimji bachun non kai bi ho sin aga be lew anakai thi ju bin hi ahin la wang se tin gal jawa konin emite kar be alanga emite Mizoram Manipur Nagaland na akithia che pha nu bin voters hlom phe ajing tan namdang te dinga jong bel ki bel jong le la ponte ti longgel tan pha chom lo ding hi phanin emite MGC MLA kai koi ma cha tapo ni hi idin jong leo ilol thing zo tapo bin hi kum khat chu pa tong thang to thang former President ki NA Amazon anate nin MGC na kai zo pon pa helcome guite Amazon anate na kai zo pon chule pu len chon si lo Amazon MGC anate kha in na kai zo pon MP zong anate ki din na kai zo pon hi aji chu emite hi I thom mo mong jeng hi tai gal zawa ko na hi chule karbe alanga emite hi phai chama diphu manja kiti bazar muna cheng ho sangin thinglang muna cheng ho cha te thingle bol ho cha te zo hi gamdang dang USA Delhi Mumbai te ale khasim zo zo bin hi diphu dung ho a service ni ho cha te khu agam thlape na ke hil lo le Silong hamchan a zo le Guwahati hamchan ti bo hi chingin amuna le khasim dan tamin foreign langam dang danga chi hi a hlom bin hi kum khat jong gam chuna tora ka china wa kalhum na tia khokian tia jong chu khatnu chu US Honors training hati bin khat chu Mumbai a class 10 sim hati bin kaga agela hi le 18 hlang mi
thing lei bol cha te ti a chu kalung adongin ka kipa ang kipa pin kidang jong kasal te in he chule zolin zong thing hlang hi in tam na hi in karbyang lunga dinga tu a hi som nga kalong hi lo tan tila chin som sigi bel na hi bin lai khong chununga li tabang hi USA langa lasat na chi vin ma hojong ke set sim lo bo hin ke set sim lew sap te bang jing wa the ma the mu hi bin ke no mi ni la sa hi kana za kha in hi la wa chule karbyang lunga dinga kho na tam na pen chu tu a hi a tapon singa son hlanga gangjang hi in ma chu in za khale na som nga an hi in na tam na pen chu thing thang langa dinga abana thing cham hi in som ge lesagi na hi in amani hi na hi in tu in amani hi tapon gangjang chu puzia pakain ahong mu do a chunlo kar ba long tela hu asip hi e hola dinga artist min thang puzia pakai niat di wa cha hin se hi in chule kar ba longa hi e mi te hi council service yang zong ai mi te dinga he mu ha le azinga hi azi chu office dunga asei the ki pe the ai mi te ai po bin hi council service ga amu the ga amu kiti ga amu pen chu di pha tha do be ho hi bin ama ho zong khu ASDC ha la ya na sot kha ji wa chu anamu hin tu in ba ma ho ding hin zong mu the di ta po bin te ahin la central service state service wa bang chu amu thobin hi wa nga tampon hi chule karbe alonga e mite hi lasalam lasathiam ti zong le thinglang mi zo a nomin nga cheding khanin US alas a chi ho ti lovin zong thingnu tu a enam pum pi wa artist thingnu hau kip ma zong kho hi in chule ngo khoma ma thi thiam hau kip tu a beita ma ho zong se hi bin tu in wang bazar mun na ho zong ti am ga he thei lom lo wa ngin la sa zong ahung zap zap ta bin tule bazar mun na am ho zong tu a hi mi het thei khat khat ahung ke siap do ta bin hi ga se ding in Linda Sitlo women power fighting a ever namono tengal bol pe adang danga zong manja de phudunga zong ahong ke siap sau sau ta bin hi karbe alanga emi te hi ti la chun mission long khat le le namu bin kilong to te namu bin hi chu hi lengal song pes street na hi in hi so le karbe alanga dinga hi emi te la dinga foreign na che masapen chu mul khanga palel manglo je na hi in ama hi le ukia japana bible na sim hi ama hi tu in song pi jang langa cheng ta win ama he abeitan achanu ga he theding kar NC Hills district level chawang kut in jong mi skut na lan hi ma chule osin hlojem hi so le ka ba alanga jinga thinga bol anamin thangma ma chu hi le parem thang hi in ama hin mon sang khat chang jong na tu jin hi tu in ma hi chru chan pro lang lam kalanga a tan a hi thu ki za dan dung zuin ka ba alanga ai mi te hi chom khat chu ka chen naw hi tiger reserve ati win thu hiding hitai ti jong thu ki zap zamin tu chan wang ka chang thei thei win a thu ala tu a ilam changa ta office a hi e ma cha ka thei ta pon hi AP hile gamdanga kanami te het dinga karbe along thusim achom lam ta hitan chu ka hin se hin se hil se ba la ma hi le comment dung ho an ke heto ki nutin hi u hite ka ki pe e ke ma phatman hi chan chu tan ti hin se ya ke ma ba si lobum songphel karbe anglong Assam. Thank you for watching.